Dozvolit ćete mi da se podsjetim na tužni događaj kad smo u Božiću 1995. mi Gačani morali zbog izdaje da napustimo Boračko jezero i onaj divni kraj srpski kome ni Švajcarska nije ravna. Plakali su junaci Gačani koji su dotle kao orlovi, vrapce jurili po prenju neprijatelja. Da su plakali: vladiko, kako ćemo sad mi, kud ćemo? Dosad smo držali i borili se i branili, a sad treba da se povučemo bez bitke. Mi smo poraženi bez poraza. Bilo je to u onoj vili Šantićevoj na Boračkom jezeru. Rekao sam i setite se Tešana Podrugovića, kad je pala Karađorđeva Srbija 13. on je prešao Savu i u Sremu, seko šašu, trsku i prodavao da bi se prehranio. Budite i vi junaci kao Teša Podrugović, doći će ponovo vreme, doći će oslobođenje.